Danes je vtornik, 6. avgust 2024 godina, 219. den v godinata. Do krajot na godinata ostanuva tušte 147 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 5 časov i 33 minuti, a kje zajde v 19 časov i 46 minuti. Denot traje 14 časa i 14 minuti. Mesečina, tako je v fazana polna mesečina, izgreva v 7 časov i 14 minuti, a kje zajde v 20 časov i 58 minuti.